Kublai entrepreneurs Jongka Jilla Meghalaya. Hatu pila yosno shpanka CM Elevate program Jongka Sorkar Meghalaya. Kanika program kalatmu banyarap kumba arpo jarngot ki entrepreneurs naka Jilla Meghalaya hakiniki sansnam banyat dakaba ai jingarap kumka financial assistance laneka loan kumba life percent hado henyo percent Jongka project cost Jongpi. Kin ai training lane jingi kai banyarap banseng ya ka business Jongpi. Kanyarap ruyapi banyo ka loan lane ka financial credit nak atuk ne ki banks plus nok tilang bat ka Sorkar. Ki donru kumakat san ligi schemes ba pair bayade lang bat ka tourism, agriculture, animal husbandry, entertainment, sports bat ki way ki business. Bat kado ka sukbhaban apply ya ka ne ka program tang da ka balet sha ka website www.primemeghalaya.com/cmelevate. Lada pikwa mentip benya show shpang kane ka program pila banyo jingtip da ka balet sha kane ka jo ka website www.primemeghalaya.com/cmelevate. Sa puli bhai ki guidelines bala tho ha kane ka website shoban apply but phap submit ru ya ka tuk ne ki kot kisla kat kumba.com lada pikwa man apply ya kane ka program. Tipi abyak a join ya ka CM Elevate program mentakasni banyo lut ya kini ki jingyarap ya ka business Jongpi. Kublai shi